Ia, whaatalo whatu i le mamalu o le au whaasalalau i le nei tai au. Ia, ai mai se fo i le whaafafonga mai mo mai e le mamalu o le tunu. O na o lea o lo o whaamauina i a tātou TV, i a le tātou whaatalo noanga i le nei aso. Ia, o te manatu o whaisina umi e le i whai e se tātou FEILOA'IGA whapene, te le fo nisi o tōtuangia ma tō esea ma le tunu. Ia a ua o manatu o le aso ananafi sa whaatino ai le whonatanga le kapeneta. Ia, pei fo isa masani ai isi fo e tātou FEILOA'IGA. Pei o isi o awanoa whaasirisi lai fo ima whaatala noa nisi o whaiunga le kapeneta sa iloina. No manatu e lua vaenga o le whaatalonoanga i le nei aso o nai mataupu al kapeneta ia ma se whaamatalanga o le whainga malanga sa o awa i atu ia i le masina o mawai. O silafia le tātou vaenga whaasalalau ia o le masina le o Oketopa o le masina hoile o le kanesa whailongai le Oketopa. Pero te vai atu le la e maisi o tau le pingiki o le fo te tau mwhai au ia. E tau mwhai lava i mamoli ia le whiau ma le whaataua i le puipuinga fo i o le tātou o tunu ma fisosoani e ua aafia fo i le nei ngase matu ia. Ma o le avalava e whaanga solo ia polkalame al kanesa ta i mua ai ia le tātou whala poritonga o le Cancer Society ia ma langlang fo ia le mtanga aduenga o le soifua maloloina ma nisi vaenga o le atunu o lo whapena fo ia na langolango atu i le whamoe moe pei o itu ia tau ai fo i le tau ave pea i le tau vasenga o le au whasalalau ia nisi o tau mawhainga o le nei masina tau ave ai le whiau i le whaamai o le kanesa. Ia, ma whao atu i fwoi nisi o whaamatalanga i le atunu nisi o au nanga po soani e ono maua. O lesi vaenga nā mana ia i le amatanga fwoi o le nei masina o Oketopa, i le aso lima o Oketopa o le aso whaatawai i le vasenga o whaiaonga. Ia, o lo whapena fwoi o na whaatino i le vai aso atoa le nei i nisi o porkalame ale mtanga aduenga ma le whaalapo tonga o whaiaonga. Ia le ngata i le whaataua a le whaia fo i o porkalame i le toi poupouina ma le whaaleleinga o le au nanga mo a tātou whaiaonga. Na o mai le nai mataupu sa whaieni whaiunga le tātou kapeneta i le aso nafi i te le lava o ngā aduenga masani o nisi o tofinga o ofisa. Ia, o le tele fo i o malanga. Ia, ma ngase fo i o lo whapena o na au ina atu i whafo. Ai, atonu o i tū tāua fo i lea o lo o fia maua mai fo i ia se sila fia le tunu, atonu o le fo u whasalalau. Ia, o le tau o le tātou penisini ma le swau, ia atonu o le nā o sila fia fo i ona wai ei whasalalaunga ua tau o tuai, ia le tau o le nei masina. Ia, o le i tū lava e la ngona ai le ngang whaftai o le tau ua fōlinga mai ua lua nei masina o anga i lalo i le tau o le pensini. Whaatusa la tātou manisi o tātou tua oi. Ia, mō le pensini o lea o tātou i nei le masina le nei tau tā lali masfultasi. Ia, tusa ua pa ua mai le losful lua sene mai le masina taluai. O Australia tō tāla lima sefulu, o New Zealand whātāla iwa sefulu whā, o Fiti tō tāla iwa sefulu ono. Ia, pei o lea lava tau whiololo mai tātou pēr whātustusa. O le diesel, ia, o lea o tātou i nei le tō tāla lua iwa, ia, ua pa u mai le sefulu sene, mai le masina taluai. O Australia o lo o ile tau tāla walu sefulu, New Zealand o lo o ile whatāla lua sefulu lua. Ia Fiti o le tau tāla iwa sefulu lua.
o tupe ia ta'u atu o le fa'alili mai tupe Samoa e fa'atusa ai ia le tulaga o lo'o ta'atia ai nei ia le tau o sua'u pensini ia e pei o le ituale mai tauina le ona tātou fo'i o a'afia i le si'itaga o le agata i le sua'u a nisi fo'i o tau o nisi o loa o lo auina mai fafo ia atonu o a'afiaga uma lava ia o le feagai ai o le atunu'u ma le a'afia o le tamau'aiga ona o le fa'ama'i o le koviti ia ma le taua fo'i lea e fai ai le vā o Rusia ma le Ukraine ua fa'alavelavea ai ia le fe'avea'ina o loa e masani ia e maise ia le sua'u ua avea fo'i lenā e le gata fo'i lea o le gausina lava o loa ia o lo'o mai tauina le si'itia o le tau o fe'avea'iga o loa o le freight o le si vaenga tele lea ua tele lava ma ua mai tauina le si'i lunga ia mai o le taunu'uga lea o tau i lea o mai totonu o fale o loa e fa'aupopo uma fai o le tau o mea o lo'o gausi ai o loa ia ma fa'aupopo i ai ma le tau o le fe'avea'iga o loa nei tusala o le itu lena o tātou o loa ma whapena le ia whawhitauli o lo tūlai mai ai ai whawhitai o le ua tau alu lai titi lalo ia le tūlanga o le pensini ma le suau o lo mata i tuina ia le mata upu o freight le tau o fe'avea'iga ia ma o lo o sa ili fo i le tūlanga o le tau lava o loa ia e silafia e le tātou pasenga ma le whaafonga mai fo e le tunu'u o e iei le tātou tino fo i lea e wha tonuina le tau o loa mai a tonu o sesi tu lea i le lava o le sa ili ilinga fo i a lea i tu tino e mawhai ei ona va ai i whetuna ingo tau ia ai maisia le tūlanga o le a'afia o le tunu'u i le fonga tau mafa i le tūlanga fo i lea o loa mo mia ia fo i lea mo mua o le falao mata o le suka tūlanga whapena ia o pei o le lava i talo noina ia le taungata o le pusamoa i le mea ua o nei ai ia o isi o lona o lo o maitawina ia ai au pea ona whaile sa ili ringa fo i lea po fea tonu lea e whaupopo ina ai le siitanga lea ua iai mafua iai le fuafuanga a le malo e tauala mai i le tato price control ai i le sifo iai tu ai maise lava i le tūlanga o le fafonga tau mafa a tonu le taimia o lo o whiangai le tunuu ma le loka o tātou tua oi ea o le lava sa mo moli lava ia le whiau foi lea ina ia mau le tunu ina ia ave le wha mua foi lea e ngawhatauli maina lava e tātou ia ona lava le tau mafa mo le tunu o lo whaau au pea la le tātou whiau le na mai o se whiau e tāua pe a whape whaatusa i le tūlanga ua mai tauina le si itia o loa nei tau mafa mai atunu i whafo ia e ia mea e mawhai ona o ia i le marosi o le tātou malo i le tau mea ai ei fo i mea e te tau lava ona tātou ave le wha mua i le mea e mawhai ona tātou tau mawhai tātou iai o le si vaenga atonu o le fo e tala noa ina i le tunuu o le tātou polkalame lea o ngā luenga whaavai taimi i New Zealand, Australia. O sa tu ina mai pepa mo le kapeneta mo malanga o le masina nei, ia Oketopa ma le masina o November. Atonu o le sa o TUSITALA sa whaatonu ina le whaia o se toe ilo ina o le polkalame le nei. Ia toe fua i ai ani whainga whaavaia le tātou malo. Ua mai a mai la le li poti mua sa tau la mua matapena mai le tātou matanga luenga foile o leipa. Ai ile sila al kapeneta
te le lava isi ngā luenga te tau ona toi whai. Mai o lo whape foi ona whautua ina mai le mata ngā luenga. Mō le sila fia, o le kalame le nei, e tele ona foi ona whata, foi le levels o whatala no inai, whai o le tūlanga whaavao malo, o le tūlanga pe whaafewhea ona whaatino, o ai le tino e whaatino ina le kalame nei le tonu, il taimil nei o le whaatino le tātou mta ngā duenga o le enseo. Ia, a po le afo ia le tūlanga o e ona ngā duenga i New Zealand. Ia, ma le whaafeanga ai mai tātou, ma le i tūtino lea e whaangai o ia le kalame nei Samoa. Iei lava ia le wainga e mai se ile nei vai tau. Iei a whale tonu e le ngata i nei a tātou. Ai whapea fo i atunu uolo o avatu iai a tātou tangata whainga luenga. Pei o Australia ia le atunu ulea pei wāli ali mai ai anisi o whalawelawe o ile tūlanga e se sa le masani ai. Ia taua ona va ai le lei o le ia mafuanga o tūla i mai ai ma tūlanga e se le whatupula ia o mea uali eri mai. Ese fo i Australia ma New Zealand, ona pe e sila fia o Australia ese ona stete. Ese mai ei la mai a New Zealand, tasia le whainga malo ma le pūlenga, ma ona tu la fono e ai tangata whainga luenga whaavai taimi. Au Australia, e whaila o le malienga lautele e whai ele federal government po le malo au. Ai ei fo ia tu la fono lava ia state taitasi. Ia e whai ala sina whainga taona tuli loa fo ilea. Ia le whaatinonga o tu la fono o lo o aia ia ma pui umai e tātou tangata whainga luenga. O le e pe mwhaila na whaapupu atu se whaamatalanga. I le toe ilo i longa le e whai. Fo ile tele a vala e te tau na manino ma toe whaataatia le lei. Ai mai se i le anga i luma o le tātou porkalame nei, o le porkalame te lelo na tāua. Ai mai se i le taimi o tātou mai ai i le COVID-19. Whaititia le tamau ainga o no wale ai ni ngā luenga. Ia a ua mawala ai ia seleni mo i lātou tawala mai i lātou ua maua ngā luenga mo lātou ainga. O le fo i wanga i atu i le vai tau e mo o mia ai e tangata whai ngā luenga. Ai mai se ia le vasenga lea o le fo i lea o le piki o fuala au aina. I le tau lava ia a tunu unei o Australia ma New Zealand. A o tātou iei le taimi o le lockdown, sa fuafua au malanga i awa noa o valelu. Ai ina ua tatala ia le tātou tuaoi, ua le to iei loa ia le tūlanga le o le fuafua o tātou valele, a ua tatala. Lafo atu lava i kampani valele e whaatūlanga mai e lātou ia valele ma awa noa. Olona winga. E tau sa ili a wanoa fo i lale por kalame lea o tangata whainga ruenga. I lunga o a wanoa o vaalele. Mai o le tūlanga lale i pepa i e lua na au mai ana nafi i le kapeneta. Ua le toi alu loa i a wanoa vaalele. Whape tasi pe lua vaa i le masina. A le ua fua i lunga o whainumera. Ai sa ili ala a wanoa mō tangata whainga luenga i a wanoa vaalele o lo anga i mai. Ma ua mai tawina ua whaupopo mai lava i a vaalele. Mai ona o lea o lo o whaanga solo pea le au iringa. O le whainga whaavae la lea ua whaiei le whaiunga le kapeneta mō le o whainga luenga e malanga i le masina o Oketopa ma November. O lo ofua lava i lunga o le whautuanga o lo o tuu mai e le matanga luenga. I awa noa ua mawhai o na whaanga solo. O ilea ma maua uma pepa e te tau o na maua e malanga tuai.
O le la o le fua i le taimi le nei a lo whaatali le whainga whaavai fau o le masina o Oketopa e ono se lau sifulu iwa ia wanoa ia ua whaamaonia mo Novema e afe ma le whaasifulu fitu ia o le lava lai mai uma pepa ma whaatulanga mai ia wanoa o waalele o lona winga e whai foi lea e le whaapea e tasi se waalele ave umaile au whainga luenga o le lava wasu e ava noa ia so ia e o mai ia tātou waalele company ua anga i mai Samoa o waalele lale anga i mai ia tātou le taimi le nei o le New Zealand o le Qantas ia ma le Fiji Airways tusa o company le na o mawhai ona whaanga solo atu ai ia le whai malanga mai o i lātou e fo i mai ngā ruenga whaavai taimi ia au toe a watu fo i lātou e amata ia lātou ngā ruenga fau o i le wha moe e whaanga solo pea ia le toe iloilonga le whai ia o le maua mai lava o whaamatalanga ina ia whaia ia whai unga tāla whengai whaamalia ina umai e tu e o loo mo mia e whai o le mana onga o malo mai whafo ia e whai fo i o le ale au wala e whaatino ai e tātou ia malesi lava i tu lea e momoli mai pea ai mai se i lātou o le au whai pisi nisi Samoa ia male malo fo ia i le afianga ua iai ia le tūlanga o tātou tangata whainga luenga ona ua ngai atu i ngā luenga whaavai taimi a o le whainga whaavai au tūlava o le porkalame le nei mo i lātou e anga waa mo le porkalame i le amata mai o tangata e le iai ni ngā luenga unemployed ia pe ua iai se lape i le whaatinonga o ngā luenga i le whai o le whiriwhiringa mo i lātou e anga i atu i whafo ia le pe o tupu mai e le mea le o toi te tala ia tati e ia le malo ia ae o pisi nisi tu maoti o le o toi te tala tātou borders ua toi fia amatalia tātou pisi nisi ia a le o whea ngai ia lea fo iwa senga o le atunu ma le whawhita uli ua le ai ia nia lātou tangata whainga luenga ia o mea umai ia e au na whaasoa umai le tātou malo company ia o atunu i whafo ma tangata fo ia ona ia ngā luenga i whafo ina ia mawhai ona tāti ai le porkalame nei i se tūlanga e whaamalia ina ai ia mana onga o tātou o lo whaipaanga i le nei whaamoe moe ia o le whaamatalanga le na i le tātou RSE po ngā luenga whaavai taimi. Au le si mea tā ua sa whaiasi na umi ona talatala noa ai ia le kāpeneta na nafi. O le tūlanga le nei o le tele o tātou ngase ua ave i whafo. O se porkalame e taunga tā tele. Ai a fua fo ila i le tupe o lo whaongaina. Ia o le watu i le mata ngā luenga o le soifua malolo ina. E au mai ia ni lātou fuafuanga. Po le asesi au wala e ngā whatia e le tupe lea ua whaanganga mo ngase nei. Po i lea e to te le atu ni tangata e mawhai ona o ia i le fsoswan. Awa o le mea mo ia ia. Nā se pasene la ititi a lea mawhai ona ave i New Zealand i tātou porkalame lea. Ia a le ano noa i o le tunu u fo i lea o lo o mo mia la va tātou tonu fitinga. O lea la e lua i ani vaenga o lo o tāpena mai i ani alatou fuafuanga. O e le whaalapo pitonga inu sila o tangata Samoa fo i lea o le asosio o fo mai tangata o le soifua malolo ina inu sila o lo o fia au mai se latou proposal. Ia ai sa iei fo i malanga sa matou iei fiti e iei fo i le company fiti o lo whaia latou whalema i whapitoa ai mai se lava i mea tau ngase o le fatu o le fo i la e tāpena mai le latou fuafuanga e whapitoa lava mo ngase o le fatu
mawhai ona ilo screen diagnose ia mau atu lava le tūlanga mawhai ona whaia ia tonga fitinga i nei Samoa o lai mawhai na whai fiti le taimi le nei o lo i se wha moe e wha ngā solo le porkalame na mai mawhai ona whaatino i Samoa ia o le ala ua wha ngā solo le tapenanga mai whai ia se filfilinga le kapeneta fo isi taimi pe de tau te manatua sa o mai ai a teams fo ile a fo mai o mai whaatino i a lato porkalame nei mai o te manatu o le si fo i whainga le na tau a tele o ile to tele tangata o le tunu o mwhai o na mawai le whaamanuianga i le au mai o fo mai whapena na alpau lava la le mea tau o na whaamautinoa ia lava le si itia o le lelei o le whale mai ia ma equipments ma uma mea te tau ona tāpena iai pe au mai fo mai whapitoa ia whaatino ala tō porkalame iei le whaalapapitonga o le sa taamilo i Samoa o le lua vai aso taluai te le iropena si la fia le tō vaenga o whaasalau o le whaalapapitonga e ngafa ma le vainga o mata o le o te maua le tala o le lipotia le whaalapapitonga sa whaanga soro i ne upolu masawai o le te le o le foi whale tonu whale soifo maloloina i tonu o le tunu mai to le titi lava tatou fo mai mata pe na to lua ele ia o te mai tai o lo ia i whale mai ia malisi au nanga foilo le pisinisi tuma o ti o lo i tonu o taulanga o lona winga o le si fo i vaenga le whale soifo maloloina o lo mo mi tele ai ele fsoswani ia ale mesidi o le ufsoswani mai le whaalapapitonga mawhai ona mai whaatino i el tatou porkalame le na o tatou ia si la fia fo se le mawalunga o le suka i nei a tatou o le si la i tūlna pe o le ali mai i le lipotia le whaalapapitonga lea o le si vala lea o le tele o le lei le latou vainga ona o afianga o le suka ia o le mea lana o le fo in tatou talano ai i ngase le pipisi o le sa tatou vevesi le COVID ia au whaasao mai tatou ona o le mawhai ona mua ua loka tatou tua oi lua ua mawalunga ia le whaangasolonga o tatou tui au te manatu o le lu i tau pito te le lava le whenga i Samoa o mal Pasifika e o wha mai anei le pisi to tele mamau atu i latou ua FIAME mamari liu i le wha mai ia i le o le COVID ia o nai mta upuna le kapeneta ona ua mai ai lea i la umalanga le no ua lua i nei sa mua na matou amata i Hawaii e le porkalame i lalo le East West Center le i le University o Hawaii whapitoa mo le Pasifika o le porkalame la le eta o le Pacific Island Development Program ai lualuangia fo i le porkalame lea i le Pacific Islands Leaders Conference o lona winga o se avanoa fo e whaamaupopo tuai e taitai o le Pasifika mai na whaatu le porkalame lea i Hawaii i lalo le East West Center i le anganga o taitai o le Pasifika i le navaitau fo i lea e whaatupu ai ma whaamanino atili ia le vāwhianga i o le Pasifika ma Amerika ia e peila o le winga lana o le fono lea na matou awa i Hawaii e toe asia na porkalame ia e mai se o le au tausira fiesa ia le vala aulia mai Amerika e fia FEILOA'i taitai o le Pasifika ia ua ngā ila le fono lea ale East West Center i le Pacific Development Program e pe amatai ona talanoa ia taitai ia ma le whaasauni atu i le fono ma Amerika so toi foi mai le fono ma Amerika muli
o le fonutanga lona lua sa fai i kanata i le meta o Calgary. Mai o le fono lea le whaalapaputonga le Commonwealth of Learning. O se whaalapaputonga e whaapitoa mua wa unga foi lea distance learning. Mai le tātou te loa uma i le taimi foi o le COVID o tāpuni e tātou wa unga. Mo mia tele i le whaatinonga o tātou porkalame. I lunga o awala ese e whasalalau ai. Ma momoli ia onga ia tātou i lofo ia e tele ai ia lu i tau ma i le nāwhainga ia mai au ngā ai le whatalatala noa fo i ma maua mai e fsoani i tua ngā whaalaputonga whapene mō le tātou fo i pasenga o onga ona o atuaile i le fono autu lava o le malanga le nei sao ai o le fono whaalitausaga malo au whaatasi. Mai o le General Assembly ia sa whai ia le sao fo i o tātou ia wa o le fono lea e whai ia statement sa malo taitasi. I le tūlanga fo i lea ai mai se lava o le saunga le mu o le laulangi o tūlanga tau wati nae ia mai si lava ia mataupu o le saunga le mu security issues. O le avanoa fo i lea e tusa e vai aso atoa lava ia le fonutanga lea. Ia e le ngata la e le whai o le launga mo le tātou atunu. A o avanoa fo i e whaanga solo ai e fonutanga maisi malo bilaterals. Ma whai e fo i e tala o a wala e mwhaina ngā lua whaatasi ai. E le ngata i malo a o whaalaputonga. Ia ona whai umai e loa lea o le matou fonutanga i le FEILOA'IGA lea Amerika ma taitai o Amerika ma taitai o Pasifika. O le wala aulia na au mai i le Palestine. Ai sa iei nai mataupu sa le manino le iei ai mai se ata ato. O te fiatala no atu la i le tūlanga lea. Aua o le wala aulia e au mai i malo taitasi. A o le anganga ia o atu ia sui o le Pasifika. O le maula a tātou ia o lo momoli pea e mai se ia le tau mai fo'i o le whainga malo nei. E lava ia ala o mea mo fonotanga e mo o mia ai le whamaupopo atu o le tūlangi. O le mea te tau ona whai. A fiatala noa mai a tātou pāanga i le tūlangi. E te tau ona amana i le whaalapotonga le tūlangi o le forum. Ai o le mea le ua amata o nā ali mai. Ua ese le awala le ua o mai ai a tātou pāanga i le na o Amerika. Na whapea nā fo isaina le sa malanga mai i le minsta o le waifafo. E mana na o e FEILOA'IGA ma le tūlangi. Ai le fia ui i le forum. Ia o le vainga lava la al tātou whainga malo e le o se mea tala whianga i lea mea. E le se mea whaina i le tātou tala noa fo i lea tūsao i le vao o tātou ma lea paanga. O le whainga masani i le na. Ai amo o mia loa se FEILOA'IGA tu whatasi. E te tau i tātou paanga o na muri ta i a ala o mea e tau wala mai le forum. Ona o le mea moni. Pe i lela apule mai i a paanga. I le whaamaupoponga ma le whaatūlanga ina o le tūlanga. E whai le mea e loto e i lātou. A o le mea moni e tau ona naui mai ala o mea. Ma manino mua i le Pasifika po ala tau fuafuanga i e whaatatia mai i a lava le taimi. E a wala mai e le ofisa o le forum. E le ngata ele na i a lava le taimi e sila ia tunu taitasi po a mea i e au mai. Maua se tonu ale Pasifika aia. A ele i whaia se FEILOA'IGA ma i lātou ia e fia FEILOA'IGA mai. O le sa tau iei lasina toa ma Amerika. Ma e mauteo ese mai nei. Ele i mautonu a pe
pe a wai tātou i le whanutanga lea, ona i le tātou vai, ele o aloa ia e Amerika, ia le whaalapu tonga whaitūlangi o le tātou forum. Ia waloa lua ua o ngai fo i le mātou whono le na whai Hawaii. Pe o tau manino mai ei Amerika i le tātou mau le na batu. E mau te o atu lola i New York, ai whapea mai lo Amerika. O le la ua bala au lia uma ia sui o le forum. Ia, whai ei lo le tonu la awa ia tuai fo i la tātou ia. O le porkalame la le fono lea o le fia tau mai e le Palestine Amerika le lātou foi fuafuanga. Le tau e lātou o le Indo-Pacific Strategy. Mo le Pasifika ia mafola mai ai o a mea e au bai. Ia a tātou tananoa i tūlanga tau tupe. Ia po le 2 miliona. Ia e ei fo ia isi porkalame o le e whaawau i le taimi le nei. Ia pe toi titia whasela miliona le wha solo i le taimi le nei ai mai se lava i mea tau le swinga o le tau. Ia a le tanoanga la lea ua whaalau tele atu i awala fo i lea o le tamau ainga so soani mai e le tamau ainga. Ai mai se ia le itu lea o le fo i lea o le te atu o tātou ma le COVID, post-COVID recovery. Ia ai o a umana mea i le tamau ainga matulanga uma. E la walunga lava i le Pasifika ia le swinga o le tau. Ona o a fianga o tātou. I le mea lava ia tau tupe mo ngaio inga uma nei. E te lefo i le si tapenanga o lo tau mawhai i le mea lea tau o le Multidimensional Vulnerability Index. O le toa ngā fua. E fua i ei tupe maua i lunga o vaivainga, vulnerabilities, o lo i ei atunu, peila o tātou. E le te tau ona tutusa le fua o to e ngā atunu tau atiae. Le i ei tātou maisi atunu la iti. Ia, maisi atunu te tele, o lo tau vā uma mo tupe, mo menei o le swinga o le tau. Ia ma le toe whaalelea o le tamau ainga. E peila o isi mea nā o le whina umalosi e tātou, a fia soani mai i atunu ia pei o Amerika. Ma isi fo ia tātou pāanga, e tatau ona lātou vaai i le whainga lea o le Vulnerability Index, e tuu mai na ai ma ese mai ei le fua, e whaawa noa mai ei tupe mo atunu tau atia e ai mesi atunu laiti. Lo le whainga lea o lo o whai nei ia le fua o tupe so swani. O le si a mea na tāua le whanutanga lea, whai o le fola mai e Amerika i o lātou fuafuanga. Ai tāua tu fo i le Pasifika i o le ua whatūlanga i le mea tāu o le 2050 Strategy for the Blue Pacific. O le kako strategy le na e anga i atu le lua whelima sifuru. E tai ala i le ati na e ina o le Pasifika i so se tu. Mai o le fo ilae e tau atu le wheau i a Amerika i a maisi fo e tātou paanga. E whai o lātou fuafuanga ai a fia ngā lulue ma tātou e tau wala maila i lalo o le whaavaa. O le strategy le ua uman whaatūlanga e le Pasifika la veia.